Kan no kalong ka jing kemen ka bakrawa, ya kalong yeng long sem, jong kan nimisia pria, batru ya kari India kamtam ya kinong, kerela kibaladem kok siu bat sya jing it, ha ka jing duai, ban kot pat ya ublay, ban pelai ya kan nimisia pria, na ka jing sya rai peniap, ha utolai pasi, hapok kari yaman, kan nimisia pria kadai kanos na India, bat kalalet syari yaman malikwat ya kikam kijam, kenang manla ban pendap ya ka yeng kasem. Henry ka basmusi kalong, baka nimisia pria kalasya keno, baka ladong keti ban penyap ya uwei perlok jongka, ubaya terailang bat kayilang, kate kejingja kadai nadu usnem arhajar katnyo, bat kalasya rai perem, da kajing yap lani ban pasi yaka, ha usnem arhajar arpau, ha kate kariyamen, ha balayo jing tip ya kajing rai penyap ya ka nimisia laweng no, si sendon bat on pelat no yaka, na kariyamen, siapo kari India. Hakini kisngi banwan, Dr. Paul Ubadai, unong sang jong ke Global Peace Initiative, ulaong bat penpau ya ka jing syarai penyap, ya ka nimisia laweng no, ha ka jing pelaj paitba ka jong ha ka video. Ka nimisia pria kadai ka kristan napok ka jela kerela, bat kalalet syariaman, malait belah, ban pendap penbeng yela ka yeng kasem. Henry ka jing syak keno katai ka jing ja ka basungsi ha ka jing im ka jongka, bat ya ka yeng kasem ka jongka. Henry nakaliang ki kristan ki badon hapok ke jela kerela kila pelong ya ke jing duai klem deput bat syak jing it na kebenta banyo laj ha ke jing syak rai peniap jong kan nimisia pria hapok ri yaman ban khot kerpa na ublai ban pelaj im ya kan nimisia na ke jing yap sisia kan ni ke jing duai jong ki ke klem long leno ai abaki no sensiar ke ri yaman kila rai ban persange no si sendon ban peniap lane ban pasi ya kan nimisia pria. Dai hang ni kan bakak tin ko ong kakut lat ha ubriu lani ha kabriu kadai kakabu ya ublai.